Nakong ya beke tse pedi fela ho bile le ketsahalo tsa kotsi ya motlakase provinceng bommasepaleng ba babedi ba lehae e leng wa Rustenburg le wa JB Max Potchefstroom. Ketsahalong tsena batho ba babedi ba sebetsang ka motlakase ba ile ba hlokahala hang mme ba bararo ba tswa dikotsi mme ba iswa dipetlele ha ba bang ba bahlano ba ile ba kena sepetlele ka baka la ho tshoha. Potso e kgolo ke hore na ebe ketsahalo tse ebile phoso fela kapa hona le ho hong ho sa etswing hantle. SAMWU e re dipatlisiso tsa bona di supa bommasepala ka monwana. Ku di masepaleng ba bereki ba rona ba bereka ba sena di protective gloves tse di maleba tsa go motlakaseng. Ba bereka ba sena di tools tse le gore they are being made go bereka ka motlakase, not other departments. Tipenyane Serwalo Sithibe ya neng a sebeletsa masepala wa lehae wa JB Max ke e mong wa diphofu ba lelapa ba tshositswe le ho ema le monna matineng ke ketsahalo ena. I arrived there and then found that the truck that he was climbing on, the cubicle where he was in, was still engulfed in flame. His body was badly bent beyond recognition. Ho sale jwalo bommasepala ba amehang ba latutse menyenyetsi ya hore ha ba fe basebetsi diaparo tsa tshireletso. Masepala o neelana ka di PPE tse di siameng for basebetsi botlhe ba ba dirang ka mosebetsi o kotsi. Mo lebakeng lena nka tlhalosa fela gore masepala o neetse ka tsone di PPE tseo. Badiri ba reboletswe di aparo tsa bona tsa go itshireletsa mo tirong kgotsa fa ba le mo tirong ke ka mokgwa direkoto tsa rona di supang ka teng ga jana. Bommasepala bana ba re dipatlisiso di sa tswela pele mme tsona di etswa ke dikhamphani tse ikemetseng le lefapha la mesebetsi. Selwane Gagau, SABC News, Potchefstroom.